anaweka baraguhamagaye nguhamagaye ubonye handitseho mu mama. Allo mama. Allo? Oui. Namahoro. Hey. Okay. Narindi kumwe na fiancé. Hey. Oya ejo ahantu tuzasohokera tugafata agafanta nazagutumira nta kibazo. Oya nta kibazo nzamukwereka. Sawa. Nakubwira kabisa. Nabameze. Utambwiye se da? Waje kubona mama? Aya. Umuntu mfata nka mama kabisa. N'umuntu mubyeyi mfata mubyeyi wanje. Okay. Nzamukwereka ariko ko nawe numva bishaka. Numvise ibi. Nje ndashaka kujya kwicara hano twari twicaye. Yari tuve hano hano? Tuve hano twigendere. Tubona. Uyu winere mazi nawe have tugende. Siri? Cia. Ese. Neza ariko noneho si ibiki. Enda. Siri. Karame. Hari umuntu ushaka kukwereka. Winjiye. Fata nk'umubyeyi wanjye. Kanya gato nagira nzamukwereka. Sibyo? Nta kibazo nanjye ngiye kumwakira. Yana. Karibu mama. Mama. Karibu hali. Makuru se mama. Ni neza. Urugendo rwagenze neza. Gusa nimero yawe banje kwanga gucamo ariko nta kibazo ko. Tutarakomeza tukwakira. Sibyo? Twakiriza iki? Kampani. Mbwira umwana. Umva cha. Ndabera agasitro gakonje aho ngaho. Ni Kigali yarahindutse. Kigali yarahindutse. Kigali yarahindutse rwose nabonye yarahindutse na cyane pe. Nkanjye uhaheruka kera. Nagezamo ndamanyaberwa ibyo ari byo rwose. Iterambere riza buri munsi, imihanda, amazu. Ujya hanze gato ukagaruka usanga ibintu byarahindutse cyane. Kigali ni amahanga koko bavuze. Kigali ni amahanga kabisa. Amahanga pe. Murakoze. None se Alex. Karamba. Ntanyereka fiancé wawe ra. Fiancé wawe. Guseka. Fiancé wawe nyine. Nta kintu wabonye. Mubonye utabonye ndetse nawe kumubwirwa n'iki ko. Fiancé wanjye rero. Nguyu. Ni byose? Nguyu. Ntabwo mwana yanjye. Namwitiranyije. Uriya umukobwa wacu. Bako mwana. Yewe. Wongera uhaguruka umuhobere. Nta mukobwa mwiza. Ntabwo nabimenye rwose. Nguyu mama. Namubonye rwose. Rwandenganye. Abana b'iki gihe sifata cyambara ngo bikwize ntabwo wamenya ko ari kumwe na fiancé. Reka. Mama ntugire ikibazo cy'imyambarire. Reka da. Ni iterambere. Reka da. Twe tujyana n'ibihe. Rero umukobwa mwiza. Gerageza. Icyo kumwe na fiancé wawe wambare wikwize. Ntabwo ko mwana. Wikwize umere nk'umuntu uri kumwe na fiancé wenyine. Igihe cyanyu se, ntabwo byari byoroshye igihe cyanyu.
naho se mu gihe cyacu twebwe mu gihe cyacu twe twarambaraga tukikwiza tukamera n'abakobwa b'abari nyine tukabona ko rwose nk'ibyuma tujyana haba iki gihe se n'iterambere n'iterambere nyine ariko ubu ntacyo abaye ariko si unsebye kuki Alex atambona ariko yabishaka atabishaka agomba kuba wanjye ujya Alex nzagutsindira ndagushaka ugomba kuba uwanjye wabishaka utabishaka uri uwanjye Hori sisi. Comment ça va? Ko yiyahuje usisi inzoga zose Akira inzoga ugabanya amagambo. Gasa nasi ko yiyahuje inzoga byagenze. Yego mwana. Hori. Ndababaye kabisa. Byagenze biteze ngaho mbwira. Kuki abandi ibyiza bibagirwaho njyewe. Abandi se n'indi byiza byagezeho. Njyewe ibyiza ntabwo amahirwe ntakajya nsikira. Umusheri wiyahuje. Tekaniwe inzoga? Genda kwanza kugura izindi. Amavide uzane hano hose twara ugura amavide nsigaranye kamwe cyangwa enda kamwe. None se waretse. Basi ko namujyane kuryama sibyo? Si. Umvikane dekaniwe inzoga? Mbabarira basi reka tujye kuryama. Ndahita nza dusangire sibyo? Bavuga tugende. Tugende kuryama sibyo? Ariko ntabwo mazi inzoga uhaze iki ntabwo mazi inzoga rwose wandeka yewe umwana w'umukobwa inzoga zose ni zinyweye cyangwa mama reka muhagarare rive wenda basi ko umuriro ye yaca ariko maze n'igihe yarayikuriyeho
Le numéro composé n'est pas suffisamment moment. Veuillez rappeler ultérieurement. The telephone number you dialed is not available. Please try again later. gusa Imana yanjye gusa ifi yabaye iki gusa Bita Alex, rero muga nizere ko ugiye kumbwira inkuru nziza. meze neza cyane, nkufitiye n'inkuru nziza cyane. Bambwiye ko riva hari ameze neza cyane ndetse hari n'utuntu tumwe na tumwe ari kugenda yibuka, yatangiye no kwibuka n'amazina ye, urumva ko ari inkuru nziza cyane. Wow, ntiwumva se? Ariko n'ahari hanze aracyakomeza kubaza wa muntu bita Buburi, ngo arashaka Buburi, sheri we Buburi. Ubwo ntago nzi imbaraga turi buze gukoresha kugira ngo tubone uwo Buburi. Erega muga biragoye kuko hanze aha ntabwo umuntu agikunda umuntu umwe, ntabwo biba byoroshye kugira ngo ubone uwo muntu. Ahubwo ndumva nabwira iyo nkuru nziza mama wiwe. Okay, sawa. Hello mama. Rero muhungu wanjye. Mama, Imana ni nziza kabisa. Uzi ko bambwiye ko iri atangiye koroherwa, atangiye kwibuka ibintu bimwe na bimwe. Byiza cyane. Ahubwo se azaza ryari? Yakuzaho ntabwo ndamenya igihe azazira. Icy'ingenzi nuko amaze koroherwa. Ahubwo mama, ugira umunsi mwiza. Yego. Namwe umunsi mwiza. Sawa sawa. Session nayibuze sha. ngo ntakifuza wayibuze kandi ejo niwe wayikoreshaga Nahize mbona ko ntagize nategereje ibintu byose nayibuze. ese kwitegereza Nasaga neza. Ese kuki yanditseho Bubu? Kubura ni izina nakundaga kumva amuhamagara ko afite na gahunda yo kureba n'ifite umwana wa mbere tuzabyara bamwita Bubure. Shaka Bubure. Ariko bivuze Bubure ni nako keza kubita hose. Sana. ushaka Karibu Erika. Karibu ngaho mwicara. Alex ni karibu. Safi. Urugendo rwabaye rurerure. Yes. Kevin. Aho wanditse nawe. Neza neza nta kibazo.
mbona byakuyobora byagucanze. urabona ahantu ari hashyashya Urabona byamucanze pe. ubundi se ahangaha aha turi ni hehe? Reka nzane karubumu hariya. Aha ni mu rugo. Wenda hari icyo byagufasha sibyo? urabona ibintu byose ari bisa nta burwayi bwari bukomeye yakusanya ariko Ntabwo ari abantu babyo. Mbese uramwibuka iyo? uyu Yani ndamubona ndakubaza ibi niba umwibuka. oya None se uyu nguyu uramwibuka? oya aramwibuka Uyu ntabwo ari umuturanyi wacu se? atuye Yarahirwa. Kandi uyu njyewe nyuma wawe. Alex se byibura uramwibuka? Alex uramwibuka? uretse ko namubonye aza kuntwara namwe usubira ngo ntabwo muzi rwose n'ubwa mbere mubonye asanzwe azi ubu ntabwo unyibuka Uyu wese uramwibuka basi? bizagenda biza uretse Ubona wamenye? Urabona wamenye? Urumva wamwibutse? uyu muntu ni Bubure. Buburi? Buburi? Urabizi neza ko ari we? uyu muntu ni Bubure. ahubwo muhamagare. uyu muntu ni Bubure muhamagare. mama muhamagare aze hano. Oui. kagiye ngende sigaye umwitaho bikubereye batangiye kugira abantu bamwe namwe yibuka ndagenda biza guteza Herve ngo Alex arimo kugusezera. Herve agiye bazajya nza musure tuganire nacyo sibyo mama ngaho ntakisigara umwitaho. Yego ma Alex umuhanda mwiza. sawa Yego. Herve sawa Herve mama uyu ni Bubure muhamagare aze hano. uyu ni Bubure. ndamuhamagara. oya ndavuze uyu muntu ni Bubure muhamagara aze hano. Buretse ndaza. uramuhamagara cyangwa uramuhamagara? uyu muntu ni Bubure niwe nshaka. Umva Herve muhamagare we. Umva uyu Bubure ni ibintu yankoreye ndamushaka. ndabigenza nkira. uretse urayijyana he? uyu Bubure ndamushaka aza asobanura ibintu yankoreye. Herve umva Herve uyu ndamushaka. ihangane turaza kumuhamagara sibyo? Bubure we. Umva Herve Bubure noneho Bubure we. Bubure niwe nshaka. umva mpuzane amazi. Umva Herve bigenze gute mukagira imana ko na Alex yagiye koko ubundi abigenzana. Herve bigenze gute? Mana yanjye ibi ni iki koko? Herve ubu koko bigenze gute? Ariko mana we koko nk'uyu Buburi we utumye umwana wanjye amera gutya koko uyu we koko none nzanamukura he kugira ngo amvurire umwana? Ariko mana Herve umva kanguka ndajya kumuhamagara ma. Ani Oh, Alex. yes Yes.